abolasho ngun nuda eloseta konye o district ano Luweero nese jasi akera ilukumini kany akwata kanyauni nuda elomunto ko district ano gila ko Uganda. Emmanuel Tieku loda eyait aina petano abolia kangin ngisi keontebe Enaaba no itsemeroi nisi ikeona adepar ikaruo kau ake polo jasi do bologol ipo Idwe ijai ke Idwe bali lukumini kanya pe to ma abolia shonu le jasi ne do Teso nebe duchi nero nebe ajo ana Uganda na kwa be bongu nyuto east so I want to be a cotton limone so a joka kidwa ne cotton alipanikini okodwe tetere polo ete dumuno ajo kusunu ngare abolasho ko primary nesida igangit eriotelo ashoman kedabolasho imor kikina kederiongetelo ko Uganda Primary Schools Games Association bana innocent yena buyen aboliak kesi ejasi itolo sete abolasho kotoma doketano e gitigita kano Idwe likarito manare itomanangon keda itomana kanyape Richard Elasu loda polokit aina petano adengirel kotoma tukot na abolia show o district ano Soroti ngesi keontebe abolia kake nesi somait ejok so ko pe Soroti district elosabolia jok noi muno dabe ara ngetaki tepaka muna dumunu e medals kila dikopo ike so akotonga yataki na tekerena Teso noi bonatos ai teachers Losodit district be yalam kini noi anwe se sapol jekse so kope we yaita kino bolia show ko yedo bonboni eje kara lopa jai noi no ane mami pedoriti monkin kiro kere to ma polle beitor so akota lipi teachers Losodit district biganga so abolasho ne karukalo keseja mulebe epota ngeta kin kanae balasa osabit kaloe bunit Gabriel Esiko Kanuka TV is ko district ano ko Luweero.